зқьижәшәи ԥшьынҩажәижәаҩа шықәсазы Аԥсны ашәарҭара ианҭагыла абџьар шьҭырхит уи аԥеиԥш зыгәхьааз зегьы. Ахәашьара уадаҩуп аиааира агараҿы Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраан Аԥсадгьыл ахьчара зхатә гәаԥхарала игылаз рџьабаа дара Нхыҵ, Кавказ, Ҭырқәтәыла, Урыстәыла, Иордания, Шьамтәыла уҳәа рҟынтә иаауан. 14 августа 1992 года была большая трагедия для абхазского народа. Поэтому говорят добровольцы, постоянно говорят для нас, добровольцев. Ни один доброволец Северного Кавказа, наши братья-чеченцы, братья осетины, кабардинцы, вам никто не смог бы помочь, если вы включили бы, как говорится, заднюю скорость. Но народ показал, дух свой показал. Дети встали на защиту этой маленькой страны. Встали все женщины, все, кто мог держать оружие, кто не мог держать, свои дела делал. Поэтому эта победа достойна, аэро достойна абхазского народа, и абхазский народ его заслужил. Живите, это ваша земля, вы должны жить здесь. Ацәыргақәҵаҿы ҩышәи нареиҳаны фотосахьақәа ыҟоуп урҭ амузеи актәи аихагылаҿы, ԥшьзалки, аҩбатәи аихагылаҿы залки рҟны еидкылоуп. Афырхаҵареи агәымшәареи аазырԥшуаз хатә гәаԥхарала раԥхьа аибашьра иааз Аԥсны афырхаҵа Сулҭан Сасналиев иакәын. Август жәохә рзы аԥхьатәи агәыԥ хатәы гәаԥхарала еибашьуа аибашьра иаҳзааз ҽнак аибашьра иналага адырҩаҽны абра иҟан. Рҽааилаҳәаны ҳаибашьуа ҳара ҳзаҳа, ҳара ҳхақәиҭразаҳа иааз Сулҭан Сасналиев аԥхьа днаргыланы аԥхьатәи агруппа иааз Ҟабардан нас уи ашьҭахь ашьха ихәыцны изаауаз шәеижәдыруеит абра иҟаз аԥсуаа рынхоз заҟа ҳрызԥшыз, заҟа мҵәыжәҩа ҳарҭоз дара иааиз аӡә дааит ҳанҳаҳалак, убарҭ иҳарҭаз амч, убарҭ иҳарҭаз амҵәыжәҩа ҳарҭәыртә ажәҩан ҳханагылт, аиааира ҳдыргеит, амч ҳанырт. Азалқәа руакаҿы ҳаибашьраан иҭахаз ҩажәижәҩык аҭыԥҳацәа рфотосахьақәа цәыргақәҵоуп, даҽа залкаҿы ҳаибашьра ашьҭахь зыԥсҭазаара иалҵыз ҩажәижәҩык ртәқәа. Аибашьра нас аибашьра угәылаԥшны иуҳәозар, аибашьра уаҩ исахьа амаӡам, ахаҵа исахьагьы амам, аԥҳәыс лсахьагьы, ахәыҷ исахьагьы амам, аха Аԥсадгьыл ахьчаран еилых ҟамҵакәан хаҵеиԥҳәыс ажәлар зегьы гылоит. Нас абри аԥҳәыс иара аибашьра иамоу агәаҟра, агәамҵра, анеҩсгьы ҩбаны хԥаны аԥҳәыс лганахьала иаҳагьы кшоит. Нас аԥҳәыс лара нас абри лхәыцра шоуҟоу, лгәаанагара шоуҟоу, лԥсихоемоционалла дшеибыҭоу, иара физиологиала дшоуҟоу, уи атәы иаҵанакуа зынӡаск ихьанҭоуп. Убри зегьы рхыргеит абри аибашьра аиааира, абри аибашьраан ҳара нас сара хаҭала абри хатә гәаԥхарала иааз аштабаҿ аус зуан. Убраҵәҟьа иаауаз иҳадгылан еибашьыз, ҳаԥсадгьыл ҳаццыхьчаз зегьы иазгәарҭоз аԥсуа хацәа нас рфырхаҵара уи еилкаа усуп, аха абри аԥсуа ԥҳәыс, аԥсуа ҳәсақәа рроль. Ацәыргақәҵа даҭаан ибеит Аԥсны Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Џьансыхә Нанба, аиааира агара иазықәԥоз рыхьӡк ашәара ақәым, иҳәеит иара иқәгылараҿы. Сегодня памятная дата, день начала войны. Это война, которая оставила глубокие раны в наших сердцах. Не только в наших сердцах, но в сердцах тех людей, которые сегодня здесь присутствуют. Это и многочисленная делегация добровольцев. Не все сегодня рядом с нами здесь. Многие ушли из жизни. Но хочется, чтобы память о них, слава, которую они принесли нам, молодому поколению, оставалась в наших сердцах на долгие века. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за тот героизм, который вы проявили. Спасибо вам за то, что дали возможность нам жить.
Ицәыргақәҵоу ҳафотосахьақәа еидкылоуп Аԥснатәылахьчара аминистрреи афотоҭыхҩы Владимир Попови Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра алахәылацәа аҳәсара асоциациеи Владислав Арӡынба ихьӡ зху ҳаибашьратә фырхаҵара ахьӡ аԥша ҳәынҭқарратә музеи рархивқәа рҟынтәи. Хықәкыс иамоу ҳара ҳцәыргақәҵа агәалашәара. Абарҭ зегьы рлакҭа ҳанҭаԥшуа ҳара ҳӡаанагалоит дара ргәалашәара, дара рыхьӡ акамыршәра. Абарҭ анышьақә ҳаргылоз аӡәыцыԥхьаӡа рлакҭа ҳанҭаԥшуаз ҳалаӷырӡқәа аауан. Зны-зынлагьы ҳус нкажьны џьара ҳнатәаны ӡык анаҳажәуаз ыҟан. Избан акәзар имариаӡам гәарҭак ауаа бас харада-барада рҭахара, харада-барада иаҳцәыӡыз ҳауаажәлар ргәалашәара ҳара ҳгәаҵаҿы иҟазароуп. Иара ҩажәижәаба шықәса ҳиааира ахыҵра инадҳәалан иҟаҳҵеит. Насгьы ҳгәы иаанагоит иазхәу шықәса абарҭ цәыраҳгалап. Афотоцәыргақәҵа аартра ҳаҭыр Азочамчыра араион Тамшьа ақыҭан инхо Цакәа Гадлиа илааӡоз ашәҭ амузеи азаалгеит, лара аибашьра ахьааӷәӷәа знаҭаз дыруаӡәкуп. Абри ашәҭ ԥшӡа хышықәса ахыҵуеит ааӡара саҿын. Иара иахьӡуп аԥҳәыс лразҟы. Женское счастье. Ари иахьа абас еиԥшала исҳәар сҭахуп сара, рыԥсы ҭоушәа абри рзаазгеит. Рышьҭахьҟа инхаз зегьы рыԥсаҭақәа дара ихьамԥшуа, арахь иаанрыжьыз зегьы агәыбзиара гәамч рыман, аманшәалара рыманы анцәа иҟаиҵааит. Сара дсызҭахеит сабхәа ԥшьынҩажәи зеиԥш шықәса ирҭагылаз аибашьра ду иалҵны иааз Рейхстагаан баба сыхьӡ сыжәла абра иануп ҳәа иҳәахьан. Иԥшәма ԥҳәыс уи ԥшьынҩажәи хәба шықәса дырҭагылан, абарҭ аҩыџьагьы абензин нарықәҭәаны ацәышька дыршәын, абас еиԥшала ирыблит. Сара схәыҷқәа раб ҩынҩажәи шықәса ихыҵуан, усҟантәи аамҭа азыҳәан он был инвалид труда, аибашьра дцар дааӡамызт, уигьы дыркын, убыс еиԥшала аҩны дналажьны дырблит, ибаҩгьы ҳамбаӡеит ҳара. Уи нахыс иреиҳабыз ҳәа иааз ахәыҷы жәиԥшь шықәса дырҭагылан, жәиԥшь шықәса данырҭыс, арра дрымгара даԥсыхәамоит. Дыргеит, дахьыргаз уа дҭахеит. Абас еиԥшала ԥшьҩык хәҩык исыцәҭахеит, сыҩны зегьы қьаадқьашла иқәҟьашаан ибықәыблаан иаанаха, анцәа ду имчала, иахьа унеиргьы уааигәырӷьартә абас еиԥшала иҟаҵаны сыҟоуп. Ацәыргақәҵа аартызаауеит нанҳәа ҩажәижәа изанӡа Амра Заранdiaԥҳа, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.